Otvoren dosije. Kolaž, WC papir sa eurokremom. Slika je manjih dimenzija, uramljena u kafeni ram sa belim paspartuom. Opet jedna u nizu slika sa jakom političkom konotacijom. Slika nije na prodaju. Slika je materializovana ideja. Dok sam bio deo grupe Neartikulikane Biber, stvarali smo muziku koju je najlakše opisati kao dadaizam, ako bi opisivali u nekim umetničkim žanrom. Mi smo to zvali punkom. A i punk ima hiljade podžanrova i varijanti unutar svakog žanra. Kako se nikada nismo mogli takmičiti u kvalitetu muzike sa profesionalnim bendovima, svakako muzičko iskustvo nismo nikada imali niti stekli. Ideja je preostala da iznesemo. Cela ideja je da iznesemo ideju. Kako umetnost nastaje u glavi, mi smo realizovali materijalno neku ideju i u punku, a tako sad i ovde. Slika otvoren dosije je materializovana ideja uzorka i traga koji ostaje za političarima, koji ostaje za medijima i svim prodanim ljudima koji plivaju u ovoj septičkoj jami u kojoj se svi zajedno nalazimo. Možda ovo predstavlja poslanika koji je obrisao usta posle nastupa u Skupštini. Možda direktora koji je obrisao svoja usta i obraz posle sastanka sa radnicima. Slika možda predstavlja i sindikalca posle ubeđivanja članova da rade ispravnu stvar i da veruju u sindikat i ideje i da je sindikalac na zatvorenom sastanku sa predstavnicima firme i izborio se za maksimalno koliko je dobio i od 96% traženog, pristali smo na 3,6. Ovde sam naveo primere koje su mi se stvarno desili u firmi. Ova slika može da predstavlja i nevladine organizacije. To jest da predstavlja i ideje i možda bolje referat predstavnika nevladinih organizacija. Ne znam, može da predstavlja bilo šta od toga. Otvoren dosije je samo jedan od mogućih naziva za ovu sliku. Slika može da se zove i obrisana usta, ili referat, ili transkript razgovora, ili napisan govor. Može da se zove i obraz kao neka organizacija i obraz kao ljudski obraz. Pomada za obraz. Uopšte nije bitno kako se slika zove, ali je bitno da slika ima naziv. Bez naziva slika je nepotpuna. Kao što je i ram čini potpunijom, jer slika bez rama nekako deluje gola, ne mora za svaku sliku to da bude, ali za ovu bi bilo totalno gola. Tako je i naziv za ovu sliku nerazdvojni deo ove slike.